Демек бұл турасында пайғамбарыбыздан хадис қатар риуаят қылғандар бар, сахабалардың өздеріне тоқталған мауқу хадистер бар, хабарлар, асарлар бар. Ошолордун бири қатары Абдуррахман өзінің мұстадында Ибн Аббас разияллаху анхудан ушундай дейт: аннаху қала ли ражулин ала утхифука би хадисин тафраху бихи. Мен саға сен сүйіне тұрғандай қылып бір хадис айтып берейін бе? Бір хадисті белек қылайын бе саға дейді. Сені сүйінте тұрған. Қала бәлә. Ибн Аббас рахимакаллах. Болдыр. Айтыңыз, Құдайым сізге райым қылсын. Айтыңыз, Құдай жалғасын сізді деді. Қала иқра табаракаллази биядихил мульк. Ошо табаракаллази биядихил мульк сүрөсүн, мүлк сүрөсү, табарак сүрөсү дейбиз. Сен ушуну окуун деди. Ва аллимха ахлака. Сен үй бүлөнгө үйрөт бул сүрөнү. Ва жами'a валадик. Балдарыңдын баарысына, ва сибяни бейтик, ва жираник. Үйүңдөгү наристе жаш балдарга дагы, коңшу колоңго дагы үйрөтүп кой муну деди. Фа иннахал мунжият вал мужадила деди. Себеби бул куткаруучу. Өзү окуган эсин жаттаган адамды, буга амал кылган адамдын акысын талашып, тартышып алып берчү сүрө болот деди. Кыямат күнү ушундай болот деди. Ау тухасиму яумал кыямати инда раббиха лиқарииха. Окуган жөн эле муну сүйүп окуп жүргөн адамга дагы кыямат күнү ушинтип бул сүрө, Кудайым бул сүрөгө тил бүтүрөт. Анан ошол Куран сүрөсү келип талашып, тартышып окуган адамдын акысын сурап берет. Ва татлубу лаху ан юнжияху мин азабил кабр деп айтты. Ибн Аббас разияллаху анху шундай деп бул кишиге үйрөтүп атат. Андан тышкары дагы ошол Азирети Алиден кабыр азабын тосуучу деген риваяттар келет. Булардын бардыгы демек ушу Мүлк сүрөсүнө байланыштуу.